Denge gel, Denge Kurdistaniye. جنابندان و چهنا رادیو دنگه گلدن باش ایرو هفته تیرمه 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 9 لآمده 10 گدارن هجا منو چند پیشکش بکن دم آزادی ریور آپویه پژاکی ده سالوگر 14 ده شهید دستان قندیل ببیرانین پارتیا جیانا آزادا کردستان پژاک درباره 14 سالوگر دستان قندیل یا لهمبری ارشین دولت ایرانه که ده 16 تیر ماه 2011 دست بکره بود داخوانی دا. پژاک شهید تکوشین ببیرانین و گفت شهید مریم رونی دیکن دستان قندیل که پیشکتنه که مزن ده پاراستان روا و ریخستان مدنی ده بدست خست خودی دستکفتیه که مزن بود. جنجام دستان مزن شورش جن جیان آزادی درکت هوله. ایروجی بسایاوی دستانه بر بچارسریا دموکراتیکیا فرسا کرد و پینگ افت اناویتن. ده دستان قندیله ده فرماندار سیمکو سرهلدان اگیت سینه ساریا زردشت برفین و هوال انوان شهید بون. او شهادت همو جبو آرمان جامزنا پاراستنا گل کرد یال دیجی زلمه بو. به دستان قندیله اثبات بو که بجارده لشکری یال دیجی پرسا کرد نه بجارده که گنجا و او بسر ناکه و پرسکری که کرد پرسکری که سیاسی او دوی برین دموکراتیک وره چاره سر کرن. شانده یا ایمرالیه یا به باحچلی رجویا پیدیوی به هلوستکه هفپار هیه. شانده یا ایمرالیه یا دم پارتی مجلسه به سروک گشتی مهپ دولت باحچلی ده هفتی تنک پیکانی. پشتی هفته تنه داخیانی حتاین. پروین بولدان دیار کر که تیگلداری پیواشوی دانستاندن کرنه و گوت مجاره کدن نرینن ارنی و پوزیتیف این دربار پیواشوی ده ین برز باحچلی گداری کرن. هفته نامه و پارتین مخالفت رژی بدومه ددما کمیسیون دژی پیدیوی ما به هف هیه پیدیوی به دانستاندن آن هیه پیدیوی ما به هر وستکه هفپار هیه جبو اف پیواشو ددما که هری نزده و گوره پیواشوی آشتیه ام به هر آوایی پشکریه بدن باخچلی لالی دن باخچلی تو داخیانی ندا. چالاکی جنوری لهمبری گاوا دیروکی دوی آزادی ریبرا پوپیکوره. چالاکی رونشتن یاکو به داخواز آزادی فیزیکی یا ریبرا پو هر چارشمه لبر اوفیسا نتبوین یک پوی لجنوری یا سویس ری تیل دارخستن ده هفته یا 234 ده دومه. داخویانی و هفته جالی عثمان تکین و هات کرن. تکین افتشتانی زمان. دوی دولت ترک شرط و مرجن خباتا ریبرا پو باشتر بکه. ده همان دمیده آزادی و یا فیزیکی جی مسوگر بکه تکین او ها دوماند حتی که ریبرا پو آزاد نبه امی وی چالاکی بردوان بکن چافکانی برخودان اما ایراده یا گلیمه او ایراده تجاری نای تسلیم گرتن ده چالاکی وی هفته ده بالکشان سر ایرشن لسر درزین سوریه او هاد گوتن ev erişen etniki ve olinayın kabul kirin. Deve ku civaka navnetevayı tedbirin lezgin begre. Politikayın xırkırına yenledici dürziyanlı Sved ya ezdiyenli Şengal, Kürdenli Rojava ve Aleviyenli Peravin Suriye'de jin encama hemen politikayın xırkırnene. Legirtik ha boluye berdana pinci girtiyan be mehaneti asten kirin. لگرتی که ها تیپا فعابولو یه پینجی گرتی لگل که جزای لوان هاتبه برین قدیان جی ناین بردان. لگوری آگاهین که گرتیه بناو مراد چتین که به تلفون مالبات خوره پار وکر هفته یا بوری هفت گرتین دن این که جزای نوان قدیان درکتن پیشبری دستهی. لبهی که تهنجتک زلال دیار بکن بردا نوان جی هات آستن کرن. چتین کایا دیار کرد که گرتی بناو احمد امین ارن لدیجی و بریاره دست بگریوا برشیبونه کریه.
Mecid Alagöz ku înfaza wî dihate taloxkirin piştî 32 salan hat berdan. Mecid Alagöz di sala 1993 de hatı bigirtin bi tometa têkbirina yekîtî û yekferetiya dewletê cezayê muhabetê lê hatı bibirîn. Tevî ku cezayê Macid Alagöz xediya jî berdana wî bi bahaneyên erzan û keyfî hat hastenkirin. Alagöz doh ji girtîgeha Kürkçüler tîpa fe hat berdan û ji aliyê xizmên xwe û rayedarên Tu Hayderê ve hat pêşwazî kirin. Alagöz wê biçe îderê. Reşat Özdil jî piştî 31 salan hat berdan. Özdil di sala 1994 li Amedê hatibû bincavkirin û ji aliyê dadgeha hewlekariya dewletê DGM ve bi cezayê muhabetê hatibû cezakirin. Reşat Özdil piştî 31 salên di gelek girtîgehan de hate girtin, di 12 tîrmeha 2025 de ji girtîgeha Tekirdağ tîpa fe hat berdan. Özdil li Geverê bi duruşme çepik û teliliyan hat pêşwazî kirin. Li Şamê banga hilweşandina rejîma Colanî. Ji bo bersivdana sûcên li dijî xelkê Swêdyayê şeniyên bajarê Ceremaniyê Şamê daketin qadan. Di xwepêşandanan de banga hilweşandina rejîma El Colanî hat kirin. Xwepêşandaran duruşmeyên şermizarkirina siyaseta hikûmetê berz kirin. Her wiha banga rawestandina êrişan kirin û xwestin ku berpirsê êrişan werin darizandin. Agît li Ukraynayê wendahiyên sivîl ji sedî pêncîsê de bûne. Ofîsa Saziyên Demokratîk û Mafê Mirovan a Agîtê têkildarê şerê di navbera Rusya û Ukraynayê de raporek amade kir. Rapor dibêje li herêmên dibin kontrola Ukraynayê de hejmara wendahiyên sivîl hatiye teyîd kirin. Li gorî vê sala borî wendahiyên sivîl ji sedî pêncîsê de bûne. Hate gotin ku di encama bombarduman û êrişên dronanên Ukraynayê de jî 4 caran wendahiyên sivîl çêbûne. Her wiha di raporê de hate ragandin li herêmên dibin kontrola Rusyayê de binpêkirina mafan da asta herî jor de ye. Her wiha ev binpêkirin bi îfadeyên şahîdan hatine tespît kirin. Gudarên hêja me nûçe pêşkêş